seems that we had a very successful event. 𝗕tože Laguna! Okay, gawa kami sa Dukduk, sa Tulang View, round 6. Ugat ko, mga 150 meters. Buha din siya. Okay, mga 20 minutes na buha. Nabuha din siya, sa maputol. And there's only one thing I can say tonight, and we will see you next year.